na pupa kan bui thu gom cha vang to ni umi zatam sei la 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 mong lo ding ahu lu nge pupa jin sa cha vang tu ni inam chon in ku du te cha vang tu ni lo pi sim le mal sa le nan so le luma ung kal sun lun cha nam sim le mal sa le nan so le luma ung kal sun lun cha nam go zo sang nge sa tam lam tu la ya inam chon in inam je min nam tin pi bang kim min inam chon in inam je min nam tin pi bang kim min kun chong pa bang pa ko to ki hello na al hang pa chatin din mo akal si tui long dil de sa ai chang ai mim ku chang ku choi hello. Reverend Paul Xavier to sound the Dakpi gong as we begin the celebrations and give a short sharing. Bon Javin, Pastor Paul. Dakpi kichuk na ding hinipon Javin yung natmon si ubadi mo hite. Let's all. Declare Chavang good for all and God's blessings. Amen. Thank you very much.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
both the cameras. Okay, the picture taking time. This man is telling us to take a picture. Tiwawin na kung kami na picture na rin.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Ready sa gumugulong si Ten, holding 5K. Cái gì đó nào hả? Quân viện